जोजोलपा सोकमी फाजु मेजुपी थोख जाजो टाइम टु टक हरेक शुक्रबार पटिक ठुगु जाजो जना चिकपिङनुगु ह्याने जिपी उया चुनागु जुल थो जाजोले जिम्सा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक लगायत थिति समसामयिक विषयवस्तु नापनाप नेवाटे सफैमाला चंगु समस्या व उगु समस्या त गुकथ जेंगे फैले धैगु बारे खलबल याना उया चुनागु जुल थौ जिम्सा खलबल यातनागु विषयवस्तु धैगु जनता समाजवादी पार्टी या नापाङ्गु खुसी ज्या चंगु विधान अधिवेशन केन्द्रित ज्या खलबल यातनागु जुल हजुर जनता समाजवादी पार्टी या पृष्ठभूमि स्वेगु खसा अशोक राय या नेतृत्व चंगु संघीय समाजवादी पार्टी तत्कालीन अवस्था नापताप उपेन्द्र यादव नेतृत्व याना चंगु मधेसी जन अधिकार फोरम दथि एकीकरण जुगु जुल थोन्युगु पार्टी या दथि एकीकरण जुलिसे नापनाप अन विभिन्न पार्टी तेउतिना आगमन जुति अवस्था दु गुकी राष्ट्रिय जनता पार्टी नापनाप बाबुराम नेतृत्व या पार्टी नयाँ शक्ति पार्टी न थुकी दुथ्यागु अवस्था खने दु तो विभिन्न पार्टी त दुथ्यागु व थुकी बाया ओनिउति अवस्थाला खने दुगु जुल तर थुगु पार्टी थन्तक न्यावया चंगु अवस्था व पुलांगु विधान अन्तरिम विधानको थ न्यावया चंगु अवस्था जुल आ थोफुक पाखे छौ छद्दी छप छौ पार्टी त एकीकृत ढंग याने न्याकीगु नीति तो नापाङ्गु अधिवेशन जुगु जुल विधान अधिवेशन ढका यहाँ ओन चंगु जुल थौ थुगे बारे खलबल यागु नीति थो जुन विधान अधिवेशन या मस्यौदा समिति या दुज नापताप पोलिट ब्युरो सदस्य पञ्चलाल महर्जन जुया त थौ जिमस पाकठ बनातैगु जुल जासा वेकया त जाजो पाखे लस्कुस्या पञ्चलाल जो टाइम टु टक जाजो स लस्कुस्या न चना स्वागत राखेछ छिकपुनुति जनता समाजवादी पार्टी युति नक्थिनी विधान अधिवेशन नापा खुसी युति विधान अधिवेशन सम्पन्न जुल तो विधान अधिवेशन गुकठ आन्या उनि ख गुकठ युति आकारी दिशा त यु ख थो जनता समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल यो ऐतिहासिक नाफाङ्गो विधान अधिवेशन ख विशेष न पार्टी चाहिँ सुरुवाते यो मधेसी जनअधिकार फोरम संघीय समाजवादी पार्टी लगायत यो पार्टी एकीकरण जुझौँ लिपयो इले नयाँ शक्ति राष्ट्रिय जनता पार्टी वो चाहिँ लगायत यो पार्टी न एकीकरण जुइ ढुङ्गा तक्को अन्तरिम रूपमा विधान निर्माण जुझौँ थन्दोको ठ्याउ जुल ठिटो जन अनुमोदित विधानीय रूपे चाहिँ स्थापित याउ लागि नक्चिने चाहिँ जियो 9, 10, 11, 12 9 गते केन्द्रीय कार्य समिति हो राजनीतिक पोलिट ब्युरो समिति हो केन्द्रीय समिति बैठकमा पारित होइन सोनी अङ्क नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ सोनी अङ्क विधान अधिवेशन जुया छियो कोचाउजुल विधान अधिवेशन विशेष ठो विधान पार्टी सञ्चालन याउ लागि वो विधि छिटमा गरी देश सञ्चालन लागि संविधानमा आठेन पार्टी सञ्चालन यो नछौ विधि चाहिँ वो विधि चाहिँ निर्माणको लागि विधान अधिवेशन जुजुल वो अधिवेशन चाहिँ नेपाल भरि चौपी जनता समाजवादी पार्टी चौपी प्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधि नादिपी सकले पासपिनो ठठो विचार राय सल्लाह सुझाव व थौ प्रतिक्रिया तसे विधान अधिवेशन उखन सुनियङ्क जुया कोचाउदु उके छौ अन्तिम रूप बिउ लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्व छौ नेमसी छौ चाहिँ मोटा प्रमाणीकरण याको ठो बुल्न राय सल्लाह सुझाव बोर्ड वो प्रतिक्रिया चाहिँ सङ्कलन yana परिमार्जित yana परिमार्जित विधान एउटा प्रमाणिक नियावले यो जिम्मा बिउदो आछिपनि दैलगे विभिन्न पार्टी जस्तै जसपा दैति पार्टी थौयुति स्वरूप दैति नाप संघीय समाजवादी पार्टी नाप मधेसी जन अधिकारी पार्टी नाप विभिन्न पार्टी दैतिलिसे सहकार्य या थो अवस्था ठाउँति जुल अथो नापा खुसी जुजुल विधान अधिवेशन ढका चाहिँ तो विधान अधिवेशनले छापी चाहिँ फुक प्राय नाचा दैति थे थपनुति ब्याकग्राउन्ड दुति अवस्था जुल आथुकी चाहिँ गुकठ आकार्य दिशा चाहिँ गुकठ तय याना न्या उनिउति चाहिँ छौ साझा कार्य दिशा चाहिँ साझा खन्त चाहिँ छुछु वौदु गथे आ जुया न्या उनिउति खन्त दुआ जिना जन त हैन पृष्ठभूमि हिसाबमा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि बिना यो को पास पिनो थो लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमि डुपी पासपिना यो को दोजुल वहाँ लिपा गो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि नेपालले चाहिँ गो ढङ्ग मधेसी आन्दोलन जुल मधेसी जनविद्रोह जुल ओ ढुङ्गा लिपा योपट्टि न विविध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन त जुल वो आन्दोलनीय क्रमेण विविध राजनीतिक पार्टी योपट्टि चाहिँ निर्माण जुल वो डको राजनीतिक पार्टी यो सहकारी मुख्य पार्टी एकीकरण जुझौँ जनता समाजवादी पार्टी टक थन ठ्याउ जुल वही बिच चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ एकीकरण प्रक्रिया ढुङ्गा लिपा चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो छौ शक्ति चाहिँ
नेसपा नेपाल समाजवादी पार्टी नाममा चाहिँ बेकपी चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी पाखे पिया झाल अठे चाहिँ राजपा पाखे वो पि छौ शक्ति चाहिँ लोसपा रखा छौ शक्ति ना आना था चाहिँ प्याउ स्थिति दुजल जुन ती ठो पार्टी दुनी डक्को राजनीतिक पार्टी पृष्ठभूमि चौपी छौ अलग अलग पृष्ठभूमि वपी पासपिनो चाहिँ छौ संयुक्त चाहिँ छौ तरौँ छौ धारी रूपमा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी डोजला यो जुन ती विशेष न ठो पार्टी चाहिँ पहिचाने आधारित ठो संघीयताको मोडल हो चाहिँ संघीयता जननीय जनता समाजवादी पार्टी में चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी हो न्य वो चाहिँ मधेसी जनाधिकार फोरममा चाहिँ वो मधेसी जनविद्रोह हेट विशेष माओवादी पार्टी न झनै चाहिँ संघीयता टोटा चाहिँ नौ संविधान जारी प्रक्रिया वो क्रम है वो मधेसी जनाधिकार फोरम नाममा वो चाहिँ विद्रोह जुल मधेसी विद्रोह जुल उकि संघीयता छोडमा स्थापित जुल त्यो अन्तरिम संविधान है संहिता इटा चाहिँ सम्बोधन या प्रक्रिया जुल धर्मनिरपेक्षता सम्बोधन या स्थिति जुल यो जुन ती गु राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ नेपाली सन्दर्भ चाहिँ पुलाउ राजनीतिक व्यवस्था भू राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन लागि गु चाहिँ उदाहरणीय व निर्णायक भूमिका मिटोपट्टि पार्टी चाहिँ जो कारण थन चाहिँ विशेषना गु मधेस जनविद्रोह स्थापित या संहिता वो संहिता न सु मोडालिटी रहले पहिचानियो आधारित विश्लेषण नेपाल विविध राष्ट्रियता दो व राष्ट्रियता सम्बोधन या लागि वे राष्ट्रियता योपट्टि चाहिँ नेतृत्व सङ्घ डट्टका टाँचको केही मजबुत जुई मुखरी खस व राष्ट्रियता युगले चाहिँ सम्बोधन मोजेक आन्तरिक राष्ट्रियता बम ल्याएको बाह्य राष्ट्रवाद बलाई मुखो जुन त्यो संहिता मोडेल चाहिँ पहिचानी आधार चाहिँ भल धैयोपट्टि मूल नाराजनाको ढङ्ग चाहिँ बिचे ठाउँ विचार जनाउन चाहँदो जनता समाजवादी पार्टी ठो विधान अधिवेशन विशेषना वो चाहिँ अधिकार स्थापित याको लागि पार्टी संरचना तक्न वे ढङ्ग हुन्यो पहिचानी आधारित संरचना अवस्थालाई पछि तैजन दुई जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ पहिचान्यो आधारे चाहिँ संहिता जुइमा रखा चाहिँ थो भीम हौतिए छौ जसपा युति या अबले चौधी छिउटी मधेसी जन अधिकार फोरम लगायत संघीय समाजवादी पार्टी न स्थापना कालीन सिंह पहिचान सहित आधारे चाहिँ राज्य पुनर्संरचना जुइमा रखा हुई छौँ त्यो अवस्था ख तर लिपाङ्गु छिउटी वर्तमान संविधान वो वर्तमान प्रदेश चाहिँ छिउटी 7 प्रदेश चिका दया छौँ त्यो अवस्था दो संहिता पहिचान्यो आधारे बिहा छौँ त्यो अवस्था मरु उकि छि चाहिँ आठो नु विधान अधिवेशन चाहिँ गुकथ म्यान्डेट बिताउदु आ गुकथ यहाँ निउटी अवस्था दु मध्य प्रदेश बाइक मेठाला पहिचान्यो आधारेला बिताउदी अवस्थाला मरु हजुर विशेष वे सिंह धैर्य अर्थ पुष्टि जुन लगाले जनता समाजवादी पार्टीको पहिचानी आधारको चाहिँ राज्य पुनर्संरचना जुइमा एउटी विषयले स्पष्ट डुए जुल वे कथा चाहिँ पार्टी विधानै पार्टी प्रस्तावना पार्टी चाहिँ उद्देश्य के स्पष्ट रूपमा चाहिँ डो जुल जुन गु चाहिँ सिङ्गो देशैभरि 10+1 यो राज्य पुनर्संरचना आयोगमा चाहिँ सुझाव योपट्टि कथा योपट्टि आधार 10+1 यो आधारे मुलुक संघीय संरचना मारका छिउटी मूल मुद्दा जुल वो मुद्दा स्थापित या कथा यो झिउ शक्ति मगना अथवा आम जनमत झिउ पक्ष मगना ठुइटा चाहिँ निर्णायक ढङ्ग उनी स्थिति मन्ट उब्ले हिसाबमा सुरुवाते चरण खला खरा नेकपा माओवादी पाखेको चाहिँ ठोस संहिता यो खौला संहिता न चाहिँ यहाँ चाहिँ वो जातीय आधार जुइमा ढाँचा चाहिँ विकसित रूपले चाहिँ राष्ट्रिय आधार जुइमा रका ठण्डको थिएन वो क्रममा माओवादी विस्तार ठो मुद्दा टोटाउन तर जनता समाजवादी पार्टी ठोय मुद्दा मूल मुद्दा जुना चाहिँ यहाँ हुन स्थिति जुल यो जुन जनता समाजवादी पार्टी पाखे चाहिँ ठौ नियन्त्रणै डु मध्य प्रदेश मिगा 2 नम्बर प्रदेश स्थापित जोपटी मध्य प्रदेश ठाउँ पहिचाने आधारित ठाउँ नामाकरण यापट्टि चाहिँ सफल जोदो कि वो 5 वर्ष स्थायी सरकार न निर्माणिना सञ्चालन यापट्टि अवस्था न सम्भवतः दगो चाहिँ 7वटा प्रदेश मध्ये मध्य प्रदेश थौ प्रदेश जुल गु प्रदेश दुनी स्थायित्व न कायम जुल एक दोस्रो ठाउँपट्टि पहिचानी आधारे नामाकरण न जुल 10+1 धैया तैजौँ त्यो अवस्था जुन मुद्दा जुन जसपा जुन चौथी अवस्था दो 7 प्रदेश जुन 7 प्रदेश न 2 नम्बर प्रदेश मध्य प्रदेश धगा जुन नामाङ्करण जुल सो जसपै त आ मध्य प्रदेश छौ जगे देव गाउँ ख लागि 10+1 यो लागि चाहिँ आ संघर्ष चाहिँ गुकठमा उना न्याउने त्यो अवस्था दो छिन हाजा दैदिल शक्ति मगाउने आज जिपिन चाहिँ थ्वेदे माने याना न्या हुन्छ न धगा दैदिल तर सत्याग्रह छुन्यो अल संघर्ष चाहिँ गबले याउ खले जी वे त जी वया टाइप ठुलो डबल स्ट्यान्डर्ड मजो जिमसँग स्पष्ट ढ्यासन हामीले आयोपट्टि गु 7 प्रदेश योपट्टि पूर्ण रूपमा झिपी चाहिँ के मान्य ख वया बाइक विकल्प मरु ढका चाहिँ आफ्नो स्थिति मरु जिमसँग अझ न ढ्यासन दो कि जिम विधानै स्पष्ट दु जिमसँग कार्यनीतिक रूपमा वया ख चाहिँ हरेक ठासे जिमसँग चाहिँ सार्वजनिक ठासे नहुना छ दु संसदीय वया ख नहुना छ पार्टी र चाहिँ ठो कार्यपालिका गठन सरकार निर्माण प्रक्रिया न वया शर्त जग
गु चाहिँ 10+1 यो अवधारणा अनुसार राज्य पुनर्संरचना मजबुतले थो देशे चोपी जातीयतायु राष्ट्रियतायु पनि सम्बोधन जुइमखो वो राष्ट्रियता एकता मजिक नेपाली पनि अन्त बाह्य राष्ट्रियवाद छि उप बोलाइमखो एजुन ती ठुकेउलाई निरन्तर संविधान संशोधन प्रक्रिया ठो चाहिँ सम्बोधन यामा ढका चाहिँ छियो मियो सरकार मोबले न छिस वेब सर्त एडमाउनु ल आना छिउ मूल मुद्दा वे एजुन ती झि वो विषयले चाहिँ स्पष्ट सुरुले हामीले मधेस प्रदेशीय जको गाउँमा हो 10+1 चाहिँ प्रदेश निर्माण यो लागि ये झिउपट्टि सङ्घर्ष जुई वो सङ्घर्ष जको याव जको मखो पार्टी संरचना तकना वे राष्ट्रियताय आधार झिसा संरचना डेको दो प्रदेश स्तरीय संरचना झिसा वे राष्ट्रियताय आधार डेको दो एजुन ती झिपी चाहिँ मधेस प्रदेश दर एजुन ती सुंगो ढका मखो आछिकसँग ठाउँ यो ज्वलन्त उदाहरण सुरु डाले 1 नम्बर प्रदेशको कोशी प्रदेश नामाकरण जुई ढुङ्गाले कोशी प्रदेशी मजिउ ढका झिसा निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष याव नि जसपा अन्यन्डु अन चाहिँ पहिचान आधारित अन चाहिँ किराँत लिम्बुवानी प्रश्न चाहिँ गो ढङ्ग उठेर छोडो ओ के चाहिँ पूर्ण रूपमा सङ्घर्ष चाहिँ होम बेचेर जुयात्नु दो एजुन ती ठुगु कोशी प्रदेश तकाको नामाकरण जुल वो नामाकरण विरुद्धलाई झिउ पार्टी जो मन्त्री तक राजीनामा बिहान ल्याउँ स्थिति सरकारी संलग्न मजुसी प्याउँ स्थिति एजुन ती झिउ सङ्घर्ष मधेस प्रदेश जग्गामा हो मधेस प्रदेश चाहिँ झिउ पार्टी युपट्टि चाहिँ अन चाहिँ ठाउँ सघन उपस्थिति दु कारण चाहिँ अन चाहिँ सफल जुल ढेकाजी पुष्टि ज्ञान जुल ओके अर्थ चाहिँ मधेस प्रदेश चाहिँ जुल एजुन ती सन्तोष जुया मेरो प्रदेश झिउ सङ्घर्ष दैमुखो ढाट्न कि दगो प्रदेश झिउ सङ्घर्ष दु झिउ सङ्घर्ष निरन्तर जारी जी तर झिउ शक्ति यो मोजो कारण चाहिँ गठे मधेस प्रदेश जुन स्थापित याफट मेउ प्रदेश स्थापित याफ या स्थिति मोरो जी उजक ध्यान सुनो तर गु चिज चाहिँ झिउ निरन्तर आ झिउ सदन नै वे ढङ्ग झिउ चाहिँ आवाज बुलन्द जुई सडक नै वे झिउ आवाज सङ्घर्ष रूपमा प्याउँ र झिउ सरकार नै वो चाहिँ झिउ निरन्तर रूपमा वो चाहिँ खबरदारी चाहिँ जुयात्ने एजुन ती प्रदेश नम्बर चाहिँ प्रदेशीय संरचना सो खटका टासले चिसा सरकार तक न प्याउ या चिसा ल्याउ या चाहिँ चिसा वो खबरदारी न स्थिति दो कि प्रदेश अवस्था चाहिँ सरकार सदके सदन न थप्नु आवाज बुलन्द याना वे जुनुदी तैजौ अवस्था पहिचानी सवालले बुलन्द यान्छौ तय अवस्था 1 नम्बर प्रदेश चाहिँ राई किरात लिम्बु त्यसमा अन जुन किसिम अञ्चपी किराती त्यसमा जुन सङ्घर्ष या त अन्ठालग तिनी जसपा वलत हेउतिन अन आदिवासी जनजाति त नेता त हेउतिन खतदु धासा लिपाङ अवस्था 7 नम्बर प्रदेश नागरिक उन्मुक्ति पार्टी माननीय पूर्व माननीय रेशमलाल चौधरी चाहिँ अन आ थरहट प्रदेश बिमार गा वेकम चाहिँ आ सङ्घर्ष लाइन जोनी ढगा चाहिँ वेकम छ त्याटुको अवस्था दु मलाई लिपाङ अवस्था वो स थोइजो मरो अञ्चबी स्थानीय क्वा ढुङ्गा तिनी लिपक क्वा खलकी थो राजनीतिक दल दैला नेता त दैबिला लपु केनी बि खनी छौ मार्ग निर्देशक यही बि खनी जनता क्यों ति लपु केन ढुङ्गा तिन थपि यहाँ आउने खलकी थप्न स मार्ग निर्देशन यहाँ यहाँ आउने विशेष न छ त एउटा प्रश्न एकदम सैद्धान्तिक विषय होला राजनीतिक छौ चाहिँ दिशा निर्दिष्ट यही मुख्यतः जनता शिवा छपला न्याउने कारण पार्टी सोबी लिडरशिप न्याउने माउ ख स्वाभाविक रूपमा यो प्रश्न यो उत्तर राहो न्यानेला नेता वनमा अथवा पार्टी नेता जुया नेता ख जनता शिवा नेता न्याने लाउ न्याने रगाड एउटा कारण छुराले जनता गु गन्ठाटको खनी ख नेता ओसिवा टापको खनी एजुन दिन नेता न्यानलाई एउटा खखट एजुन दिन छिसला चाहिँ स्वाभाविक रूपमा ठाउँ यो सन्दर्भ जकोमा हो ठो चाहिँ संविधानको जारी जु क्रमेण छिस तयार कि विगत छौ कालखण्डे चाहिँ ठो संविधान घोषणा प्रक्रिया ठौ राजनीतिक पार्टी प्रतिक्रिया छिस चाहिँ इतिहास पल्टेना सोलका ढासा गुल्सिया संसारै उत्कृष्ट संविधान ढका चाहिँ थन देशे दुनी तरौं उल्लासमय चाहिँ वातावरण चाहिँ तरौं छौ चाहिँ उत्साह मनाइट छौ उल्लास रूपमा चाहिँ छौ मनाइट तर छौ चाहिँ झिठे याउ पार्टी चाहिँ मनाइट ढासा वो चाहिँ पूर्ण रूपमा ठो चाहिँ ठो उत्कृष्ट संविधान मखु ठो चाहिँ छौ बची गिलास भरे जो पनि बची भरे या पाके जस्तो जस्तो उस्तै सृष्टि रगा हैन एजुन्ती ठु पूर्ण रूपमा संविधान उत्कृष्ट भक्त ठुकेन मगाममा चाउ यको तनी त दु चीज इटा उपलब्धि रछिएन मगाममा चाउ चाहिँ संघर्षसँग चाहिँ स्थापित राउने हो संविधान संशोधन माध्यम अथवा संविधान संशोधन अवस्था मजुल यदि जनता ठौरसँग संघर्ष यो लागि चाहिँ वो यो वातावरण जुल लगा डास संघर्ष विद्रोह चाहिँ स्थापित राउने क्रममा चिसो चाहिँ वो चीजलाई सुरुवातै चाहिँ संविधान जारी जुबले निसे चिज टयावा जुल नब्न भन निरन्तर रूपले आयो वो संविधान जारी जुइरौँ कारण न्यू संविधान संसदीय चुनाव जुइरौँ न्यू स्थानीय सरकारी चुनाव जुइरौँ वो एक क्रम नै स्पष्ट छुट्यायो दुर्गाले ठो पहिचान आधारित सङ्घीय संरचना मौतले ठो चाहिँ राष्ट्रियता मुक्ति जुइमा हो वो चाहिँ वर्गीय कम्युनिस्टसँग वर्गीय खलायो मलाई चाहिँ
पुँजीवादी टेसँग लोकतान्त्रिक धाइपिनसँग चाहिँ व्यक्तिगत खलाइ तर सिमो चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दे सवाले चाहिँ सक्ले चाहिँ अनभिज्ञ थिए मखाउँ थिए मटाउ थिए ढङ्ग गु ढङ्ग प्रस्तुत जिया छौँ वो इले न जनता समाजवादी पार्टी छु स्पष्ट रूपमा ढाका टेया छौँ हामीले कि ठो चाहिँ पहिचानियो आधारमा चाहिँ सङ्घीय संरचना मौतले त्यो राष्ट्रिय मुक्ति सम्भव जुइमुखो एजुन्ती वो मुक्ति मजुतले झियो राष्ट्रिय एकता जुइ बलाइम एजुन्ती ओके लागि चाहिँ वो चाहिँ छिसा निरन्तर रूपमा टेया छौँ डोजुला उखुनी कोसी नामाकरण घटनाक्रम लिपा स्वाभाविक रूपमा झिपिले न्याने डोजुला वो दूरदृष्टि डुएजुला तर वो चिज जुइरहेका नापेट हेर्नु वो जनता असन्तुष्टि पोङ्गल विद्रोह याट सङ्घर्ष याट वो ढाउली जनता न्यान ला टाउरी खसी भएन चिसँग वो सुरट हेर्नु दुनी ठो चाहिँ गठे आतनी आठो बिस्तार अन सल्के जुटो मलाई 1 नम्बर प्रदेशमा सल्के जो मी बागमती ठिट्यो जो मलाई चाहिँ अनि स्वाभाविक रूपमा गने 4 नम्बर गण्डकी थी अनि चाहिँ लुम्बिनी थी त्यसले न्युङ्कुन थी कि पहिचान सिटम भाउ मतलब ना खुसी टम भाउ म पहिचान भाउ खुसी टम भाउ म त खुसी नामाकरण जो खस यो अञ्चल यो छ प्रावधान दुए जुल त्यसले त्यो संगीत यो मर्मय मुठो पिन्छ चाहिँ नामाकरण या प्रक्रिया बन अथवा ठीक न थो यति उत्पीडित जाति त हान चाहिँ पिल्से याउ ठुलो ठकाया मजु ढिटी मानसिकता जायाउला त्यो न्यू पक्षमा चाहिँ जाया खण्डो स्थिति दु एजुन्ती जनता स्वाभाविक र ठो विरुद्ध माने जिनमको एजुन्ती ठुकै लागि ठो चाहिँ पहिचानियो आधारमा चाहिँ झिउटी चाहिँ संगीता वन मार्गाल छ सुरु नै हेट त गुलिसा सुदै जन रासा जनता समाजवादी पार्टी दै चाहिँ सत्ता मोह सत्ता लिप्सा दुटी पार्टी खरगाना त चन्दु उकिए कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ आ मधेसी जनता युति सवालियो पक्ष न खलाइमख त पहिचानी पक्ष न खलाइमख आदिवासी युति सवाल वो पक्ष न खलाइमख त गा चाहिँ जस्तै मधेस केन्द्रित दल लगा आ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थारू युति लागि लगा अलग्गै गठन जो अथे जनमत पार्टी लगा सिके राउटी अलग्गै गठन जुइ ढुङ्गु अवस्था त राछ वे कपि आ थयुति दरिलो पक्ष कथन थो संसदीय सदन न वे चुन्डु वे ढुङ्गु अवस्था दु नाप आदिवासी जनजाति त्यति हक अधिकारी विषयले न थो पार्टी खलाइमख त गा मंगल नेशनल अर्गनाइजेसन दैथे जावटी पार्टी त बुलो विभिन्न पार्टी त गठन जुयावे चौटी अवस्था दु थो चाहिँ सत्ता मोहले जे देसन जो थ सत्ता पिनि चुनिबले चाहिँ पहिचान युति आधारले खलायो जात युति अधिकार युति पहिचान युति खलायो तर सत्ता दैवले चाहिँ सुंग चुनियुति अवस्था बोलन दैवति न खट दुनिसा स्वाभाविक रूपमा वो मत न डुए जुल वो मत पुष्टि जुलका ढासन विकल्प रूपमा वही भने गठे चाहिँ कांग्रेस र एमाले चाहिँ मुलुक एउटी चाहिँ नेतृत्व या मफिया जनता यो भावना त चाहिँ सम्बोधन या मफिया है विकल्प रूपमा माओवादी सिर्जना माओवादी सम्भवतः माओवादी भनाइअनुसार करिब 80% भूगोल चाहिँ माओवादी कब्जा स्थिति कि परिवर्तनीय संभाग परिवर्तनीय पनि चाहिँ छौ चाहिँ उद्देश्य बनाएको राजनीति यापी पार्टी टेस जनता भावना मठोसी जनता विरुद्ध जनता जसपान भावना मठोनिए जन्म जीवटा रस्नु वो जीवे रस्नु एजुन्ती गठे कांग्रेस एमाले चाहिँ मयाउ कारण माओवादी चाहिँ जन्मे जो ठ्यान्टो माओवादी जो पनि एजेन्डा न चाहिँ माओवादी टोटो कारण जसपा न्याय मलाई जसपा चाहिँ गो एजेन्डा ठाउँको पहिचानियो आधार चाहिँ संहिता पनि खने खे मुलुकी समाजवाद निर्माणको लागि समुन्नत समाजवाद निर्माणको लागि गो सुशासन यो ख समृद्धि ख लाना चुनाव वो विषयवस्तु छिसा लाना हत्न छ ढाले आयो विद्यमान गो पुलाउ राजनीतिक पार्टी स्थापित राजनीतिक पार्टी टेस को कांग्रेस एमाले माओवादी टेस न सम्बोधन मयता ढका छिसा वैकल्पिक शक्ति रूपमा छिपी उदय जो स्थिति अथवा जनता बिच छिपी न्याउनात्मक स्थिति एजुन्ती ठो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी न यदि छिसा ढेडी ठेन्टो जनता यो मुद्दा लुनाए चाहिँ जनता बिच स्थापित जो पार्टी जब जनता यो मुद्दा लुने मखो जनता यो मुद्दा लोमंकी उबले स्वाभाविक रूपमा यो विकल्प जन्मे जिलो खयखट तर वो विकल्प न न्यू कथा होइ छौ चाहिँ वास्तविक जनता यो मुद्दा जनिबले ठो चाहिँ जनता बिच स्थापित जुइरका पुलाउ राजनीतिक पार्टी टेस सिपोटेज याउ लागि षड्यन्त्र रूपमा नु शक्ति सिर्जना या न जुइ छौ अले स्वाभाविक प्रक्रिया न वेप्रि न जुइ यदि स्वाभाविक प्रक्रिया वो लगा डास उइटा चाहिँ सहज ढंग ग्रहणीयमा मुखु ठो नियोजित ढंग बोल लगा डास ठुटा चाहिँ छिसा षड्यन्त्र रूपमा कामा एथिन चाहिँ ठो आजको गुल्न बोडु जस्तै रेशम चौधरी खलान दिल चाहिँ डाक्टर सीके राउती न खलान दिल मंगोलिनी खलान दिल ठो विषय चाहिँ छोले ढाबले जिटा चाहिँ अठेलगे मजो स्वाभाविक रूपमा शक्ति रूपमा होस् भएन जनता समाजवादी गठे जी छ उदाहरण भी थो आज चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी नपाउल गण्ठालको स्वारा छ नयाँ शक्ति पार्टीको चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी पार्टीमा छम चाहिँ होनहार चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्व माओवादी पार्टी त अन्ठाको ठेङ्गी लागि बाबुराम यो तरौँ योगदान दो ओके यो वेको यो बौद्धिक क्षमता वेको यो एकाडेमिक पृष्ठभूमि दो ओके तरौँ योगदान बिल तर माओवादी पार्टी ढुङ्गा लिपा गु नु राजनीतिक अवस्था चाहिँ एड्रेस याउ लागि मिह संघीय संघर्ष युक्ति मैदान स्थापित जुप्टी माओवादी पार्टी आ समृद्धि लागि
मुलुकी समृद्धिलाई व्यवस्था परिवर्तनशील व्यवस्था परिवर्तनलाई अग्र मोर्चा चुनावको चाहिँ योगदान भिल वो पार्टी योपट्टि चाहिँ भूमिका आ चाहिँ समृद्धिलाई जिम्मा वो चाहिँ अवस्था परिवर्तन लागि जिम्मा ओके उसलाई संरचना नु ढङ्ग डेक मार्का वो नयाँ शक्ति वकालतना नयाँ शक्ति निर्माण हेट सम्भवतः नेपाली इतिहास फर्स्ट पटक मलाई लाखौँ लाख चाहिँ पार्टी सदस्य उपस्थिति पार्टी घोषणा याव नयाँ शक्ति पार्टी हो वो नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा यावले छिक्मिन सोइछ वैचारिक राजनीतिक रूप डको स्खलित जिरुको राजनीतिक पार्टी विरुद्ध छौ नु ऊर्जाजना चाहिँ पार्टी स्थापित जुल तर जनता ये न ये कल तर वो पार्टी त सिरेकी लागि पुनः राजनीतिक पार्टी ठुलै टक षड्यन्त्र ठुलै षड्यन्त्रहरूले कि अनु चाहिँ बाबुराम भट्टराई व्यक्तिगत रूपमा अयम ठयम मलाई हिसिला अयम ठयम यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत आक्षेप लगेन सिरेकी निसे मलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ पार्टीकै चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास या लागि चुनाव चिन्तको मबिउसी इतिहास छ चुनाव चिन्तको मबिउसी सिरेकी उठी कुतको या त नयाँ शक्ति पहिलो चाहिँ चुनाव टके चुनाव छौए सिटका फ्या सिरिया हुन् वैचारिक रूपमा उत्कृष्ट खट तो चाहिँ सङ्घीय संरचना प्रणाली खलानु सुशासन खलानु समृद्धि खलानु तो गु परिस्थिति त चाहिँ तर व्यक्ति समृद्ध व्यक्ति बालाउ खसला जस्तै स्वतन्त्र नम बालेन्द्र सानन नु चुनाव चाहिँ कयाला थावल नि दन ठिक छ उकै पक्ष मेउट चाहिँ तर जिटार जनतालाई विश्वास यो खनिसा स्वाभाविक रूपमा यदि जनता समाज पार्टी सत्ता स्वाद नछ ढैडी जी विषयले भने सत्ता जग्गा केन्द्रीय जुल ढैडी खैके सत्तालाई हुने माउजुल चाहिँ गु ढङ्ग यो पनि एजेन्डा स्थापित याउ लागि सत्ता हुने जुल राजनीति ढावे सत्ता प्राप्ति यो लागि ख गु चाहिँ राजनीति याउ जी सत्ता हुने मको जी सत्ता स्वाद डेलिभरी याउ के राजनीति ढैडी चाहिँ सत्ता हुने मको सत्ता हुने लागि जनता यो स्वार्थ जनता यो भावना चाहिँ कारणले यो लागि हुने ख ठिक जो छिसटहरू ठेन यदि जनतै भावना कदर मेटला जनतै भावना प्रतिनिधित्व याउने स्या जनतै त सेवा डेलिभरी याउ लागि जो गु जनता चाहिँ आम जनमानसमा चाहिँ सत्ता पाखे गु ढङ्ग यो पनि सेवा उपलब्ध सेवा प्राप्ति यामा हो वो चिज सेवा प्रभाव मजु कारण उटा सहज याउ लागि हुने माउ यदि वो भूमिका मन्त्र गाता जनतालाई स्वाभाविक रूपमा लिटकाइने ए लोकतान्त्रिक अभ्यास था हो वो खनि अझै छिसटहरू ठेन जनता समाजवादी पार्टी टोटल्ली वो चाहिँ असफल जिया उहाँ चाहिँ मुद्दा लोमङ्का अथवा मजुना जनता यो भावना विरुद्ध पुनः मक्की विचारे चाहिँ नियोजित रूपमा चाहिँ हौजुल वो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जस्तो मधेसी ध्वनि चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीलाई जिन चाहिँ होइन मधेसीपट्टि चाहिँ तरौँ ठाउँ वर्चस्व पनि चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश मधेस प्रदेशका घोषणा हेर गुण चाहिँ चाहिँ प्रदेश ध्वनिलाई घोषणा या स्थिति मन्ट अनलाई एमाले पनि अनि पकड्डु काङ्ग्रेसी पकड्डु माओवादी इभेन चाहिँ नेतृत्व चाहिँ प्रदेश सरकार दु तर गणन न त इभेन पछिल्लो चरण पहिचाने चाहिँ आधारित संरचना वकालती माओवादी पार्टी तक्न ठाउँ प्रदेश पनि पहिचाने आधारित घोषणा या मुफ्त अहिले वो चिज चाहिँ छिसा मूल्याङ्कन याक मेरहरूले वो यामा त्यसलाई ठु चिज वो अनि वो कडी जोडे नासु लाग्छ मधेस प्रदेशलाई सहजसँग घोषणा जुल अहिले वो चिज मयपी मनाउँदै साथन चाहिँ नियोजित ढङ्ग चाहिँ ठो विशेष याउन खण्डु एजुन ती ठुकिरा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी असफल सिवान जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ पहिचानी आधारित चाहिँ गु सङ्घीय संरचना उनीपट्टि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हो पनि कारण गु पहिचाने आधारित चाहिँ पहिचान विरोधी त्यसमा नियोजित ढङ्ग हौला कि पनि आशंका दु वो चिज चाहिँ पुष्टि जुझौँ भने कने इतिहासमा जी ठाउँ ढयात्मक विषयलाई कनेले व्यवहारिक रूपमा पुष्टि जुई मजुर इतिहासमा मूल्याङ्कन यही एजुन ती गन्तको लगे जो जनता केन्द्रीय सत्ता पाखे जनता एउटा सेवा डेलिभरी या विषयले चाहिँ छुछु कमजोरी डु ओके जी ठन चाहिँ पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य हैसियत चाहिँ जी स्वीकार्यमा गु ढङ्ग चाहिँ आना चाहिँ सरकार केन्द्रीय सङ्घीय सरकार दुने शिक्षा मन्त्री डु वन मन्त्री छ पार्टी पाखे डु वो दुई न्यू मन्त्रालय पाखे कम्ती न चाहिँ पार्टी पाखे प्रतिनिधित्व यहाँ न्यू मन्त्रालय पाखे वो चाहिँ मोडालिटी के छिसको समृद्धि पनि चाहिँ सपना चाहिँ जनता केना नडु जनताको आवश्यक जनता चाहिँ वो चाहिँ अपेक्षा नाचो वो चिज डेलिभरी या स्थिति मोरो उखे चाहिँ चौधङ्ग जनताको निराश भइल स्वाभाविक खट एजुन ती छियो पार्टी दुनी उखन विधान अधिवेशनीय प्रक्रिया न ठोटो बस छलफल जुल कि मिह चाहिँ केन्द्र सरकार चुना छिसा जनता छुचु डेलिभरी या मफ्ट आठौँ सत्ता दुई अवस्था गु चाहिँ छिपी एक्सर्साइज प्रयास प्रक्रिया डुले ढेउटी बस तरौँ जुल जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ केन्द्रीय उनान जनता छि नियोजित घात जुन जस्तै जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जुन नियोजित रूपमा वो घात छन् तर वो जनमुक्ति पार्टी वो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वो जुन
लिपाङ्गो अवस्था जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वइ चौँ अवस्था जुन स्वतन्त्र वइ नेतृत्व वइ चौँ जनप्रतिनिधित्व वइ चौँ जुन हुइम चले जो चौँ उकिउला लिचोला लावे जुइमा उकिन लिचोला लावे अवस्था तर जुन 2 नम्बर प्रदेश मध्य प्रदेश चाहिँ जुन 5 वर्ष तक सरकारलाई स्थायित्व जुल तर अन्ठालके दक्ले मध्ये भ्रष्टाचार जो चौँ गरिबी वे टाइममे गरिबी रेखा मुनि अबले लान्छौँ अवस्था शिक्षा वञ्चित बेटी पढाओ बेटी बचाओ रहते अभियान साइकल ब्युटी अभियान उल्मची साइकल भ्रष्टाचार जुटी धैती खटौई चौँ विभिन्न स्थायित्व के दया मगाड नि डेलिभर गु कठमा बिचौँ दै चीज नला वो नला स्वयं आजी नि पकाएन मको ठीक छौ अच्छा दैडी विषय गो तेङ अदौली न निराश याल जनता मे बिचो चाहिँ आउ पनि वस जी सकारात्मक पक्ष नकारात्मक न्यून पक्ष दै गन्तको चाहिँ नकारात्मक भ्रष्टाचारी विषय अले चाहिँ अन चाहिँ तिला स्वास्थ्य विषय अथवा गरिबी उपरि चाहिँ रेखा चाहिँ छौ चाहिँ मापने विषय गुड हो वो चीज चाहिँ अन्यथा काम हो ओके दु पार्टी युटी चाहिँ वो मेकानिजम टोटल्ली ओके जी जी धारा सुन चले रावले मुख्यतः जी नाता संहिता वो पहिचानी आधारित मोडालिटी खवो मलाई चाहिँ गो संहिता इटा बोला क्यों नि संहिता चाहिँ याद न संस्थागत रूपमा बोला क्यों नि संघीय मोडलले उनी लागि सम्भवतः जसले लालबाबु राउत उले चाहिँ मुख्यमन्त्री वेगो युबी लिडरशिप जस्तो प्रहरी प्रशासन चाहिँ प्रहरी प्रशासन परिचालन प्रदेश अन्तर्गत त्यो खने छे स्वास्थ्य संरचना दुई संहिता इन्क्यो खने छे अले ठो गो चाहिँ स्थानीय तह वो चाहिँ केन्द्र सरकार ठौटकन चाहिँ कार्यकारी बिउटी प्रक्रिया हो उकेलाई संहितालाई बोलाइ म ए जुन ठो लगायत नीतिगत योजना नीतिगत कार्यक्रम हो सभाले चाहिँ सम्भवतः 7वटा प्रदेश र लिडिया खण्ड गन्तको चाहिँ प्रशासनिक प्रक्रिया चाहिँ गो चाहिँ भौतिक विकास निर्माण सभाले अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो आयोजना सञ्चालन या सभाले भ्रष्टाचार जुलट हेप्ने विषय चाहिँ स्वाभाविक वो चिजले छानबिने विषय जुई कि डक्वे चाहिँ परिपूर्ण रह्यो जुई मखो यदि वो चाहिँ डक्वे छौए लेभलमा रह्यो भ्रष्टाचार जुई मखो वो चाहिँ तहगत जुई चाहे वो चाहिँ मन्त्रालय तह नजुला अथवा चाहिँ विभागीय स्तर जुला अथवा चाहिँ शाखा स्तर जुला ठो तहगत गुट जु ख केही संलग्न खबले हाना राज्यले छौ अलग स्वतन्त्र मेकानिजम डुया जुला वो चीजले छानबिने विषय जुला ए जुन जितो गन्दको संहिता वो पहिचानी पनि आधारित वो मोडालिटी को वो मोडालिटी जको मखो ठिटा चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ बला के हुने त्यही चाहिँ झिउ पार्टी पहिचाने आधारित नामाङ्कन नसे उइटा संस्थागत रूपमा बला के लिदि अगुवाई भूमिका मिटो खण्डो ए जुन उके चाहिँ जेपी अन चाहिँ जसपा चाहिँ झने लाउडो बाँकी गो चाहिँ जनजीविका सभाले जनता सेवा प्रभाव डेलिभरी सभाले न तुलनात्मक रूपमा मेमो प्रदेश बायला तर भ्रष्टाचारी सभाले चाहिँ गुट हम पनि आक्षेप वो वो चीजले छानबिने विषय ख वो जुल्लो काटा आछ जियो पार्टी नीति हान वो चाहिँ संरक्षण या माटी हमरो गठे चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय प्रकरण ठाउँ गया छौँ कि पार्टी चाहिँ मुख्य लिडरशिप मनो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ललित निवास प्रकरण टाको गया छौँ पुरो स्वाभाविक प्रक्रिया राज्य विंग्स टु विंग्स छानबिने या क्रम जियो चीज जुल ए जुन गन्तको चाहिँ जी धारसनो छौ पोइन्ट चुलेर हामीले ठो चाहिँ नियोजित रूपमा गो चाहिँ पहिचानी आधारित गो समिति संरचना पनि मैयापिनसँग चाहिँ योजनागत रूपमा चाहिँ षड्यन्त्र जुइफोरी अनुमान गन्ठाएर काटा छ जस्तो रेशमलाल चौधरीलाई रहे पार्टी जोमा चाहिँ जुझारु युद्ध ख कार्यकर्ता ख ए जुन वे कइटा छुटैया मारका उलिमची वर्ष नै छिसा हलाव्यात न मलाई उलिमची वर्ष छिसा आवाज उठेनात न वो चाहिँ गयो अवस्था त गल्लाबले छियो चिरो जो पार्टी तर शक्ति मगा पार्टी चाहिँ ठुलो लिगा फेमको जिमो पार्टी वा मलाई रेशम चौधरी त मलाई कांग्रेस लगाएको थियो तत्रो पार्टी टेस जिम्मे पार्टी वो जिमसँग चाहिँ लिगाएको प्रयत्न या थयो चाहिँ घृणित राजनीति जुल कि तो चिरो पार्टी दुनी चाहिँ जम्जो छिकमी वे गवर्नले से सत्ता स्वार्थ सत्ता समीकरण सहकारी यन्त्र अवस्था दु मको वो सहकारी रावले चाहिँ छौ निश्चित योजना छौ राजनीतिक इमानदारी तल देमाल नि जस्तै जसपै र गेना पटे याउ चुनाव लाइबले एमएलए लिसे सहकारी यन्त्र दु हाग्न चुनाव कोचा ढुंगा माओवादी कांग्रेस लिसे सहकारी यन्त्र दु गुको जनता स्पित विश्वास वे विश्वास वे छुदै वे विश्वसनीयता मरु कारण ल जनता मे पनि विकल्प स्वाभाविक रूपमा ठो वितृष्णा छौ जके राजनीतिक 69 छौ पार्टीले से सहकारी या त 80 वबले मेरो पार्टीले से सरकार दिएको ल केना विश्वास है म आठो अठे विशेष न सरकार गठन प्रक्रिया कोलिसन गभर्नमेन्ट निर्माण प्रक्रिया चुनावी गठबन्धन प्रक्रिया समग्र चाहिँ स्ट्रेटेजिक इलेक्सन पोस्ट इलेक्सन ठाउँले ताकले आमै नचरे म दुबी कोलिसन लाग्यो कोलिसन अठे जस्तै अठे ठो चाहिँ कोलिसन अप्रिजिज अथवा कार्यगत एकता व्यवहार यानाला छिक्नु त जीव स्पष्ट कार्यगत एकता ढाउ कोलिसन ढाउ पनि चीज ढाउ वो तिथिमिति सोया या पनि चीज म वो चाहिँ मूल लिडरशिप चाहिँ गो कार्यगत एकता छुकै लागि जुल हेप्ने प्रश्न मुद्दा प्रमुख चाहिँ यसले आएन सरकार निर्माण प्रक्रिया न जिसमा थो चाहिँ
साझा नीति कार्यक्रम तय आउडो सरकारी चाहिँ साझा कार्यक्रम तय आउडो वो कार्यक्रम में झिउन चाहिँ अपनो तो दू कारण छिसट एजेंडा न अनि चाहिँ दू कारण छिपे नापाउँछ जब वो चीज नापाउँदै मुखो अब वो चाहिँ छिसम तितिमिति स्वात्म वालका गोते स्वात्म वालका छिस कोनै न ब्रेक जिफ अठे छिसम गु ढंग चाहिँ संविधान संशोधनीय छिस एजेन्डा लो नाचना अथवा चाहिँ संहितै विषयले कुनै संहिता चाहिँ धरापेलाई स्थिति ल ठो सरकार चाहिँ संहितै पक्ष चाहिँ उगाले त मै कुनै चाहिँ हाना चाहिँ पुलावे चाहिँ राजतन्त्र विरुद्ध अवस्था सरकार संशोधनीय अवस्था खण्डुले छ हजुर 10+1 यो लागि थो माओवादी नेतृत्व सरकार प्रचण्ड नेतृत्व सरकार 10+1 यो लागि संविधान संशोधन नीति आधार खण्ड छ आधार खण्ड आधार खण्ड मगमो जितारस नभए अले आधार मोर रकाटा हो छिसा चाहिँ अले तुरन्त पूर्ण रूप चाहिँ थन चाहिँ संविधान संशोधन जुइ मक्ट एजुन ती आछिपि विद्रोह नपुग्ने होले जुइ फिम एजुन सरकारी समर्थन मबियो त हे संविधान संविधान संशोधन याब लागि छिसा चाहिँ गणितीय संख्या हिसाब जुइ दुई तिहाई बहुमत मरेको संविधान संशोधन जुइ म दुई तिहाई अंक गणित मरियाए मिग संविधान हे निग संविधान चाहिँ सबै चुनाव जुल दोस्रो संविधान सबै चुनाव जुबले झन् पहिलो संविधान सभा सिवान अझ चाहिँ संविधान युक्ति चाहिँ प्रारूप सेवा कट्टका छ पहिलो संविधान सभा कोरिया अपनी चाहिँ छौ स्टेप यो पैसा आधारित गो चाहिँ संघीय संरचना ताक्न हेफो स्थिति मन हैले झन छिण जुजौ हुन एजुन चाहिँ आयो अवस्थामा सेवा कट्टका छ झन अझ झन शक्ति छिण जुया स्थिति कि बहुमत सरकार निर्माण लागि बहुमत तक्न सृजना यापनी स्थिति तरौं समस्या दु एजुन चाहिँ ठो अवस्था पनि संविधान संशोधन जुइरहेला कल्पना चाहिँ यापनी स्थिति मरु एन आठो मत चाहिँ सृजना याव लागि छिउ आवाजले बुलन्द छैन सुने मलाई उडा संघर्ष आवाज ताउजी हैन संघर्ष राहो विविध रूप जी वो संसदीय जुई सरकारी चुनाव जुई संसदीय चुनाव जुई अथवा चाहिँ आम चाहिँ जनमानस अवेरनेस सचेतना कार्यक्रम हया जुई हैन वो विविध योजना चाहिँ निरन्तर जुया जुई तर वो चाहिँ छोरा छ राजनीति हावा न विवाह मखन गणतन्त्रीय चाहिँ लागि चाहिँ नोआपी लिडरशिप गुलिमची मनोट चाहिँ लिडरशिप सिरुङका गणतन्त्र होला वो राव मन वो चाहिँ गणतन्त्र नेतृत्व छ उबले गणतन्त्र मखौ जुसा ठौ गणतन्त्र भइ मखनी वो गणतन्त्र लागि लवापी भइपी मलाई पुष्पलाल थिए मलाई चाहिँ लिबय चरण सोल लगाता छ विभिन्न नेतृत्व चाहिँ नो गणतन्त्र पक्ष नहोट रामराजा प्रसाद सिंह ठैयाबी पुलाबी होला इबी चाहिँ सोल लगाता छ इमु कार्यकालय पूर्ण रूपमा त्यो गणतन्त्र स्वयं मखन तर झिसा छुट्या हान्दा छ ठोपै चाहिँ आधारित संहिता खन झिसा ठाउँ नयाँ झिवे कार्यकालय मजिफु म्यू कार्यकाल अथवा म्यू कार्यकाल जिफ हो उकेलाई छिसा निरन्तर थो आवाज चाहिँ बुलन्दैन हुने नेमा तर उकेलाई छिसा चाहिँ संघर्ष याकी मया छिसा वो एजेन्डा टोटल कि म टोटल मुख्य खठोजी आ वो चाहिँ शक्ति आधार जुई ठौ जनता मत चाहिँ मगाएको आ छिसा चाहिँ जनता लागिरहेका ठ्यात्न संगीत सम्तो पहिचाने आधारित संहिता जब वो पहिचाने आधारित संहिता बिउ लागि माओ अंक गणित चाहिँ झिके मरेको वो सम्भावना मरु एजुन चाहिँ उकेलाई निरन्तर थियो पहल जुई एजुन चाहिँ वो चीज चाहिँ सरकारले सम्म मटका सरकार वो बाहेक म्यू जनता एजेन्डा मरु हाले उडु जिसले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अंक गणित खजुल तर सरकारले चुना जनता शिक्षा ख स्वास्थ्य ख रोजगारी ख भौतिक विकास नि ख अथवा थनी सुशासन ख थनी विभिन्न चाहिँ जनता जनजीविका सवाल ख राष्ट्रिय सवाल ख सरकारले चुना सम्बोधन या लागि भूमिकालाई मिटमाला एजुन उके लागि सरकारी प्रवेश ख वो सरकार प्रवेश था गुलसाद छुदै जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ राजनीतिक रूपमा स्खलित जुइदुको अवस्था दु वो कारण चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत नेकपा यस नाप विप्लव नेतृत्व नेकपा माओवादी त चाहिँ थुपी पेङ्गुन पार्टी राजनीतिक रूपमा स्खलित यहाँ हुन्छ त्यो अवस्था दु थुपी आ चाहिँ सत्ता टिके जो लागि चाहिँ छौ अन सत्ता चुन्यु लागि चाहिँ छौ रूपमा चाहिँ मोर्चा बन्दी गठन या त धैर्य नखत दु उखुन्तिनी छिकपुनुति दथुइ समाजवादी मोर्चा नेपाल लगाना गठन जो अवस्था दु थुकी त्यो औचित्य वो उद्देश्य चाहिँ छुखले सा विशेष न अथवा समाजवाद तक पनि लोपिकेच लम्फु मिले जस्तो छौ गन्तव्य आछिपि चाहिँ पूर्व चाहिँ पश्चिमे चाहिँ महाकाइटाको वन्डा सुनौ आतर छिउ लम्फु चाहिँ नारायणघाट मिले जी खस नारायणघाट नापा वन्डा चाहिँ समस्या मरो एजुन त पिङ्गो पार्टी कम्ती न छौ थासे मिले जो गन्तव्य टक नापाउने लागि समाजवादी मोर्चा डेको जुल ओ समाजवादी मोर्चा उद्देश्य सत्ता निर्माण टिकाउ नै जिको खम हो सत्य टिकाउन ख कि अन्यथा काम जो सत्य टिकाउ बलियो लागि बलकियो लागि न जो बोला खै खट तर वो लगायत मुख्य एजेन्डा छुएर हाले समाजवादी चाहिँ समाज मुलुकलाई छौ व्यवस्था परिवर्तन ढुङ्गा लिपा अवस्था परिवर्तन केन्द्रित जुरु वो अवस्था परिवर्तन ध समाजवाद लिसेर स्वा चाहिँ आर्थिक चाहिँ पक्ष नपाउँछ ठाउँ गु चाहिँ जनता चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ सिधेका ठाउँ नु गणतान्त्रिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होला वो गणतन्त्र दुन्न झिसा गु व्यवस्था परिवर्तन अनुभूति जनता त विमुखको कारण जनता नु स्टेप खनि स्याएर अझ पुलाउले ठिक जुन ढेप्ने गु ढङ्ग यो पनि प्रतिगामी शक्ति त्यो चाहिँ छौ हाबिजी स्थिति जुल ओ के लागि
भ्य परिवर्तन यो सम्भाग शक्ति चाहिँ ठो उपलब्धि हो रक्षण याव ऊ चाहिँ राजनीतिक उपलब्धि हो रक्षण याव फर्दर न्याउने लफी के गुल्सिउ टाहो गन्तव्य गुल्सिउ बिचै गन्तव्य ऊ गन्तव्य मिले जुठा टक नपाउने लागि समाजवादी मोर्चा ख ओके लागि जस्तो विप्लव चाहिँ विप्लव नेतृत्व पार्टी माओवादी पार्टी अहिले माओवादी केन्द्र नेकपा यसो जनता समाजवादी पार्टी छड्या चौखट यसुन सत्ता योजक विशेष जनताको अपेक्षा पूर्ति यो लागि मिलेजो एजेन्डा छठा चुनाव चाहिँ शक्ति निर्माण या फटका आश ऊ जनता यो आशय त पुग फेरेका छ जबकि थो समाजवादी यात्रा न्यानमा ढका चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई न चाहिँ 2072 सालले संविधान जारी जुई ढुङ्का वेकमा चाहिँ आ कम्युनिस्ट सिद्धान्त चाहिँ देश न्यान फेमको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि चाहिँ आ समाजवादी यात्रा यामा ढका वेक न्या दिलो न्या झाल नाप्टापा वेकमा नयाँ शक्ति ढका निर्माण या त्यो अवस्था दु नाप्टापा वेक विभिन्न चरण वा जसपताको थ्याउटी अवस्था दु थो युति सूत्रधार गण चाहिँ समाजवादी युति मोर्चा युति सूत्रधार डाक्टर बाबुराम भट्टराई ढगाट अवस्था दु तर थो जुन मोर्चा बन्ने जो अवस्था चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई ह्यौ अवस्था मर्ने छु गुलिसा छु दैजन धासा थुकी उपेन्द्र यादव युति नेतृत्व जसपा वो कारण डाक्टर बाबुराम भट्टराई मन हेन दैतिन खट जुन दिशा सिसा गु दैति ठेन्टो उपेन्द्र यादव यो कारण अथवा जसपा उपस्थिति कारण समाजवादी मोर्चा नेसपा मन्यौ अथवा मो ढेउटी ख बिल्कुल सही मखो जितो गन्तको लगे जुरगा ढासा समाजवादी मोर्चा योपट्टि छौ अवधारणा खसिएन समाजवादी यो लागि छठा चुन मला कम्युनिस्ट दैवे विशेष न कम्युनिज्म तको वेउला यो लिपयो खजुल समाजवाद जग नेपाली सन्दर्भे गु चाहिँ विकसितै मजो पनि पुँजीवाद सिभाला चाहिँ समाजवाद छौ समुन्नत समाजवाद तक ठेंक्यु या तरौ चाहिँ छौ चाहिँ उपलब्धि जुई एजुन त्यो वुड तक लफी ठेंकी त कम्युनिस्ट हापि वो परिवर्तन चाहे परिवर्तनकामी शक्ति त चाहिँ छठा चुनेमा रखा वेकन बहस छलफल सूर्यावल खट वैचारिक रूप चाहिँ सूत्रधार सिवान ऊ विचारे बहस उत्थान यामे व्यक्ति ल खय खट उके हान अर्थ चाहिँ छुरासे बाबराञ्जको मको मिसन उठान नातो खय खट एजुन्ती ठो विचार युक्ति उत्थान यो सवाले वेक युक्ति श्रय युके दु छठा चुन भला कम्युनिस्ट नाम चाहिँ चिची रन्छ पस युको खोलेना जनते त चाहिँ एकदमै चाहिँ दिग्भ्रमित टेउपरि जाया मजिल कम्युनिस्ट का हौ तर चाहिँ कम्युनिस्ट आचरण मर्यो व्यवहार न मर्यो अहिले कम्युनिस्ट नाम जिन्दगीभरि जनता चाहिँ शोषण नाते पार्टीहरू चाहिँ स्थापित जिमल उके जी मजिल जुन त्यो उके चाहिँ कारण है जनता तरौँ राजनीतिप्रति फ्रस्ट्रेसन जनता चाहिँ छौ वितृष्णा होला जुन ती छिपी छठा चुना समाजवाद युक्ति चाहिँ छौ मोडालिटी छौ देश निर्माणको लागि छौ समाजवादी छौ मोडल देख्नु ऊ मोडलले चाहिँ सक्लै छौ थाहा चाहिँ चुनाव यहाँ मलाई रेप्टी त्यसमा बस सूर्यन दिवे खट यसुन ती घण्टाको चाहिँ वो ठो मोर्चा निर्माण प्रक्रिया भएको यो चाहिँ समावेशी मरु खाइके चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी वो कारण अथवा उपेन्द्र या वो कारण सिवान जिसहरूले गो नेसपा चाहिँ सम्भवतः ठो चुनाव उनी उपनि संसदीय चुनाव चाहिँ माओवादी नपाए छौ साझा चाहिँ कया लआउजल उबले सायद जिसले माओवादी नपाए एक त जुयुपट्टि छौ चाहिँ पार्टी दुनिया समझदारी कारण चाहिँ यहाँ खण्डो यसुन ती सम्भवतः पार्टी एकीकरण प्रक्रिया डुलियो अथवा चाहिँ इन्टरनल्ली छौ व्यवस्थापनीय प्रक्रिया समस्या जुनी सुख हो चाहिँ मसिल तर छौ चाहिँ उपेन्द्र यादव अथवा चाहिँ जसपा डु कारण मक्की आन्तरिक व्यवस्थापन वा अथवा पार्टी मर्जी प्रक्रिया छौँ प्राविधिक कठिनाई जो अथवा छौँ समस्या कारण चाहिँ मजो जिते जिसले ओट्टा यसुन ती अच्छी रजिल की थो समाजवाद मोर्चा युति छौ गन्तव्य दु वो गन्तव्यताको चाहिँ घण्टाको छि अन्ताको न्याय अनि ढका त हिजल थुकी युति भविष्य छु थो गठबन्धन थो जुन मोर्चा चाहिँ छौ पार्टी ज्या न्याय अनि फेरि अवस्था दुकी मले जस्तै सोङ्गो पार्टीलाई कम्युनिस्ट युति ब्याकग्राउन्ड युति पार्टी जो लासा जसपा चाहिँ पहिचान्यो आधारले लान्छौटी सङ्घर्षको लागि लान्छौटी पार्टी जुल थो सिद्धान्त थन्दालको भटी चाहिँ कन्ट्रास्ट खण्डो तर थो छगुए पार्टी जो न्याय अनि युति सम्भव खन दिया मदिया छु दैदि तत्कालै लागि सम्भावना खनुमरु तर ठो समाजवादी मोर्चा यो प्रक्रिया निर्माणी प्रक्रिया कोही कोही उनाजहरू गठे केन्द्रीय समाजवादी मोर्चा निर्माण जुल उठेन्डो प्रदेश स्तरीय जिल्ला स्तरीय स्थानीय स्तरीय न ठोसी प्रक्रिया यहाँ उनाजहरू त पेङ्गो पार्टी उठी मोर्चा मोर्चा बन्ने देखिउटी प्रक्रिया यहाँ उनाजहरू जुल ठो प्रक्रिया छौ वातावरण सुचिरहेछ छौ निश्चित उद्देश्य साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि साझा छिटो अलग अलग पार्टी छटा छामो छ नि छौ उद्देश्य खसा पार्टी अलग जीवमा चाहिँ अलग अलग ढङ्गमा धारणा दिएका अलग अलग मोर्चा चुनावमा स्थितिले मरु यो जुन छठा चुनाव साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि नपाउने पनि प्रक्रियाको लागि छौ साझा मोर्चा चाहिँ खटट हो ऊ मोर्चा आए छौ साझा मोर्चा चाहिँ कांग्रेस छ मन हैन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छ मन हैन छिकमिला सत्ता गठबन्धनलाई आ नापन्थु नि
मलाई उगी चाहिँ वेकअप छा मन्जनले सा वो छा मन्जन हेप्टी खैके वेकअप नि गु ढंग हेप्टी गु चाहिँ छिस सो साझा ठुला मोर्चा खाली संयुक्त मोर्चा यो चाहिँ अवधारणा गुटेको वो अवधारणा प्रति वेकअप नु चाहिँ छौ विश्वास मन त अथवा चाहिँ वेकअप नि वो चाहिँ वेकअप लाई मान्य मजुल वैचारिक रूपमा वया खटने वो मान्य जु खस छर्या चुनि जुल यसुन ती समाजवादी हेप्टी वो मोर्चा हेप्टी वो निर्माणी प्रक्रिया है वो वातावरण गु ढंग सिर्जना जुई मलाई वो चाहिँ सिर्जना जु आधारले चाहिँ पार्टी एकताको ठिनी मरि हेप्टी चीज निर्धारण जुई वो निर्धारण चाहिँ आयुपटी गु चाहिँ मोर्चा निर्माणी प्रक्रिया वो निश्चित उद्देश्य प्राप्ति प्रक्रिया न्याउने क्रम है गु ढंग न्याउने उके चाहिँ निर्धारण चाहिँ तर गुल्सा चाहिँ छुदै जन धाजा थो समाजवादी मोर्चा नेपाल चाहिँ कांग्रेससित चाहिँ स्थानीय सरकार नसिकया प्रादेशिक सरकार नसिकया संघीय सरकार यताको चाहिँ बार्गेनिङ याउ लागि जगे थो गठन जुटी ढगान तै चाहिँ वो थुइका चाहिँ त्यो अवस्था दो मको अनेक थरीका ठिकी अब ठिकी मलाई छिनै थियो साझा मुद्दालाई वेकअप न नजिने जनतै समाजवादी हो त्यो उद्देश्यलाई वेकअप न नजिने वेकअप इनलाई उकी बिमती जुइमा आउला अवस्थालाई मर्जी मलाई सारा सत्ता समीकरण नाप यहाँ हुन्छ त्यो अवस्था दो वो गुल्न सत्ता समीकरण नाप यहाँ हुन्छ पनि वो सक्छु न साझा एजेन्डा जिनि सा सरकार डेलिभरी आउला सरकार है ख के गथे ख वो स्वाभाविक ख त्यसरी प्रश्न अठेक स्वयंले जनतै मुद्दा आम जनमानस सबैका जनतै मुद्दा विकास निर्माणी मुद्दा स्वास्थ्य सवाल शिक्षा सवाल विविध सवाल जनतै मुद्दा आखिर चाहिँ उठाइ नाउने न्याकाउने खसला दोको पार्टी छट्या चोहा छुके आपत्ति टेप्टी प्रश्नले खट विषय चलेर हामीले वो जनतै वो डेलिभरी यापट्टि प्रक्रिया वो लम्पु यापट्टि विषयले विवाद जुयो आज जस्तै कांग्रेस चाहिँ योपट्टि चाहिँ आइडियोलोजिकली छले उहाँ चाहिँ लोकतान्त्रिक रूपमा चाहिँ सोचै लोकतान्त्रिक विधि खलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता खलाई तर उहाँ चाहिँ समाज खलाइमा व्यक्ति प्रधान खलाई समाजवाद ढगाला वेको छ ढापाने से वकाल रेना वो समाजवादी लम्पु उद्देश्य समस्या मखो उद्देश्य ठंकी लम्पु विवाद वो लम्पु विवाद यो कारण चाहिँ पार्टी अलग अलग ख यसुन्ती साम्यवाद तावले राज्यविहीन चाहिँ समाज निर्माण विषयलाई मलाई राज्यविहीन समाज परिकल्पना ढाउसुलाई मै अनि पुलिस दैम हो अनि थजा पदार दैम हो अनि धनी गरिब ढाउ दैम हो अनि चाहिँ ठिटिया ठिमटियर दैम हो मलाई छुए चिज अनि चाहिँ भेदभाव दैम हो समाज निर्माण विषय सुलाई चाहिँ अपाचे जुल जुइम हो तर एन वो समाजवाद वो चाहिँ साम्यवाद प्राप्तिको लागि सक्लै चाहिँ छटा छाचुनमा भइहाल्यो उनी लम्पु फरक वो लम्पु फरकको कारण पार्टी अलग अलग खत एजुन चाहिँ आठ समाजवादी मोर्चा एउटी प्रक्रिया न कांग्रेस सायद वो लम्पु के वेट मान्ने मजो एजुन चाहिँ छटा छुनमा वेकअप न हेउटी तयारी जुकी मजोले वेकअप न सायद जिसले लिडरशिप वो बस मरु सारो विशेष न ठो चाहिँ नेपाली सन्दर्भ छौ कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्ड वो चाहिँ कांग्रेस ब्याकग्राउन्ड गाटेडु वो चाहिँ छिकुनले ब्याकग्राउन्ड मिले मजो मको ब्याकग्राउन्ड एकदम ब्याकग्राउन्ड समाजवाद विषयले छिपि क्लियर हुने सम्बन्ध समाजवाद तक थ्यांक यू लागिला छिपिला कांग्रेस न पनि वन्ट तयार दु छिपिला कम्युनिस्ट न पनि झाले चुना कोइ चुकु वया थावा गादै जने अठिम बोले जी लिडरशिप वाला चाहिँ वो बस जुए हैन वो समाजवादी मोर्चा निर्माणको लागि सम्भवतः चाहिँ बाबुराम लगायत सिरो विभाजित दको राजनीतिक पार्टी न पनि सल्लाह जुए खन्डट जब चाहिँ आठो चाहिँ मिले जो पार्टी चाहिँ याखन चाहिँ पेंगो मोर्चा चाहिँ पेंगो पार्टी मोर्चा चाहिँ बनाए जो खन्डट बाकी चिजिरो जो पार्टी न पनि छलफल जिसले लिडरशिप बेना जो खन्दु जब मिले जुई वो छटा जुई स्वाभाविक जुल वो चीज वो मोर्चा निर्माणीय प्रक्रिया चाहिँ कने पार्टी छटा जुई स्थिति न जुइफु अथवा वो मोर्चा न यदि सादा ढंग उनी मफटका ढासा न वो मोर्चा न ब्रेक जुई स्थिति न जुइफु एतुन्दी वो मोर्चा गु ढंग यही वो मोर्चा यही गतिविधि वो मोर्चा यही कार्यक्रम योजना चाहिँ लिप चाहिँ एकताको उनी या वे विषय हाना चाहिँ तोडे रिपि चीज विषय चाहिँ निर्धारण चाहिँ हस्त व्यस्तता बावजुदमा यी व्याधिलाई यको सुबार छन् हजुर सुबार छिन एको जीव तो समाजवादी पार्टी विधान अधिवेशन नसे समसामयिक क्रान्तिक विषयले खटे पनि छ मौका व्याधले छिन एको सुबार नेपाल मण्डल अले छिन सुबार हस्त सुबार